Ikipita kama maina makoi dhahabu kama dhahabu ko hana tia kama nidi na kauru bwana Njoroge ndakana ndigukuona na ndi mundu mukenu yes. Na ndiracokeria Ngai ngatho yes gukuona muthenya wa umuthi na gutuhe muthenya wa mwega. Karibu sana. Asante sana. Yes uhoro wa dhahabu kumaria twirigaine dhahabu ni kwega yes no turathi na mbere na kuruta wira na turathi na mbere na gucokeria Ngai ngatho niguo tonda gucokeria aigithia othe a Dhahabu Land Limited ngatho na aigithia na iroreri othe a Inooro Ruciini kiroko kio mothe. Karibu sana gocio ratatu turambiriria nduri he kanyamu muhariririe mwita dhahabu ga kumenyithania uhoro wigie makinya maria mukoretwo mwikinyukia mwita Dhahabu Lands ritari koja murako gwira miaka 5 koguo tukite kuheana mothe makiria uhoro wa project update aria magurite na Dhahabu Land Limited kuma rira twambirie haria project yao sikinyite na haria especially project ino ya matu ure twamiambirie kana gwe hana tukinyukinyitie makinya mariko aria magure kure mwana wa Agri City tukinyukithitie makinya mariko aria magurire kure mwana wa Zan Garden phase 1 na phase 2 tukinyukitie makinya mariko no muthu ni guterera tutwana na mwiroreri na muigithia umuthi karugendo makiria ni tondu wa kuona haria dhahabu ikinyite haria tukinyitie projects itu na niki tonda guthina na niki turenda kuraunji kiega muthenya wa thank you mura ketaba tuone mamwe ma maria kambuni no kana makinya maria kambuni no ya Dhahabu Lands Limited ikinyukitie kuma rira yambiririe na turari uhoro wa miaka 5 ira marakungwira. we mwega mwigithia wa Dhahabu Land Limited na yongenda kuigithia hamwe na ithu modere to thitha fare kure mwana wa matu tukuonie project itu njeru ira turamita Dhahabu Praise phase 2 thafari itu irambia guku mwana wa Ruiru karibuni kandi tuthi mwana wa matu. Ihinda rĩa mĩaka 5 rĩrĩa Dhahabu Land Limited makoretwo makiheana ũtungata wao matigereire ati maragwethera mĩgũnda o kũndũ kũrĩa development ikinyĩte. Thutha o andeka nini tu twiha makongeni Thika barabara-inĩ nene ya kuma Thika guthie Garissa na barabara ĩno ĩratuo dual carriage. Na tondu matu nĩkuo kũrakũra na rĩti nene mũno rĩu marenda onawe wĩgwatĩre gacunjĩ kuo. Haha niho hetagwo Kithimani junction-ini ya guthima Chakos na kuma haku kuingira town-ini ya Matu no ta gucia kwa ritho. Ino riu niyo Matu town iri rakwa na njira imwe nene muno na mugunda witu wi ndeka 5 kuma haha. Dhahabu Prince Matu phase 2 ni project imwe ya iria Dhahabu Land Limited marerahira ni ura igukorwo na uguni munene kuri investors ao. Giki nikio kiingiriro kia mugunda witu wa Matu kuma barabara ya rami ukagina haha ni kilomita 1.5 peke yake na sio broti tutigaite muigana wa 50 by 100. Wega wa mugururu ni ati tuthirukire ni mathukuru ta Kivadini Secondary School, Kivadini Primary School, Kivadini Dispensary na Matu Level 5 Hospital. Na guo thogora broti ya 50 by 100 turamere na ciringi 380 ukabuka broti na ciringi 50 balance ugakiria na mieri 10. Wenda ku make sure ati we mwigithia witu ukigithia guku pesa ciaku ciena umithio munene muno gitumi wigie barabara cia thiini na cia ko access mugunda ciothe itureka grading kagira maram eto make sure ati we broti yaku haria wagura wina barabara njega ya ko access. Na nigura kumwitira open day mweri 28 mweri wa 5 Saturday tugakorwo na nyama choma tugakorwo tukigoca mwathani tugicokeria mwathani ngatho niguo tuhe miaka 5 yo hotani tugakorwo tukena title deeds ya kure mwana wa Marindi Thani Garden phase 1 na phase 2 koguo goka wiharirie na twarafa na kuria na kunyua na tukungwire mwathani tondu wa miaka 5 yo hotani wa Jehova tugakurehe free of charge kuma ofisi-ini itu ya Ruiru town na hare mwana wa Thika town koguo
we no namba ya thimu gutuhurira ukuke giti giaku. Iyo ni imwe ya kire utuharirie riboti ro tuharirie kuma kure gwa dhahabu kaundu ko gwothe ni thabari ya miaka 5 kumire mwanjirie Dhahabu Lands kumire twabirie Dhahabu Land Limited na specifically project ino tureka Dhahabu Prince phase 2 ile tukoretwo tukira advert nigdirikana muthenya twathiite kwari githaka githeri utie na kindu niona kire giatumaga ngia na mwihoko ni kwena atira mie haria no ru maundu maria wenjirite nginya gutheria ri ndona ni gwatheria na gwikirwo nginya mai ni twatheririe ni twekire kindu gitagwo bush clearing ni twekire kindu gitagwo tukigrade barabara ciothe twika kindu gitagwo perimeter fence ni twikirite gate thaka muno uyoka mwirore ni amirorera wega muno twekira gate thaka muno twacoka twarikio guo barabara ciothe kuma barabara ya rami tondu mugondo we kilomita 8 kuma barabara ya rami nito compress te kindu gwitagwo maram mugondo we na barabara cia access road ciothe nitukirite tu compress te kindu kitagwo maram tukaka kindu gitagwo tawa tukaigira itangi twarike kuigira itangi riu kire turekira muthenya wa muthi na rucio ni kindu gitagwo solar street light na kugucia mai makinyire o mundu o hare hothe ari andu aria maragura matu kana marenderio matu amwe ni maretigira gwi kundu kwina kihiga na kihiga kinene ugakora wenderio broti no ni kihiga githeri haha kwena handu ena kihiga gutire handu hena ihiga mugondo ucio wothe kire gitumite tuirige mugondo tukirie mugondo ucio wothe ri niguo hari uragura ni uramenya ni ho uragura wega ona watumirwo mbica ni kuona broti yaku ri hana wega fiu na uraigenda kwira mwiroreri kiroko kio muthi ati ukigura mugondo we mona wa kure mona wa matu ni mugondo mutherie wega fiu ni twikite kindu gitagwo grading cia barabara ciothe twarike gwika grading cia barabara ciothe higa ni tukiriite ciothe along barabara cia access road ciothe ri ni tuhandite miti ni turagucia mai ku thiini access road ciothe ku thiini niguo ate we wagura no mai kugucia wingire gwaku na kwenda street light riu kindu gitutigite kuku peke yake no kuruta title deed na title deed icio tugacia mweri 29 mweri wa 10 Dhahabu Investors Day yes ndio mundu ro kugura tha ici title ni agakorwo nayo no abatara gwika search no title deed ya ugutumirwo uthi wike search nayo na ni kuna irathoma ritwa ria Dhahabu Land Limited yes mugondo urakinya mbeca cigana Mr. Kamau mugondo ni twikite development icio ciothe tutirendia mbeca nyingi turendia ciringi 380 stigarete broti o 90 tu peke yake koguo we kuhura thimu ino muthenya wa muthi ukubuka na ciringi 50 peke yake balance to kuhe mieri 10 peke yake yes 10 ni meigi ni menini muno na we urenda kugura cash tukuhe ciringi tukuhe ciringi discount ya ciringi 50 koguo we wagura cash ukugona ciringi 330 peke yake 330 ucio ni mundu wa cash mundu wa kuriha kahora ari tondu na ithuĩ turi kuriha kahora tani nyenda ngoka ngaigirira 50 ici ngioka he mieri 10 ni kuriho kahora koguo 330 nicio nguriha kahinda ka mieri 10 ucio ni 330 o mweri ni 330 o mweri na wega wa project ino njoroge tura celebrate miaka 5 na tugiselebrate miaka 5 kuna kindu kimwe turenda kurora tuta Dhahabu Land Limited tutwandite na muigithia rugendo rwa miaka 5 niki tungicokeria muigithia ngatho yes project ile ciothe twekite cia tene tuhenete title deed ri na kwena icio turatanya kuhena title deed o mweri wa gatano na mweri wa gatandatũ no ruke uri atiriri Dhahabu no ngitungikinyuki ikinya ria gucenjia ure mirutire hitu yake ya wira tukiuga ati tuta board of directors na aruti othe a wira wa Dhahabu nitubati gwika project imwe ire igukorwo a signature project ya gucokeria aigithia aitu ngatho tondu tura celebrate miaka 5 tugithi kure mona wa matu tono ku twambiriria thabari turathurwa ya project ni ya eka 35 tuya project ni ya eka 35 turamikira kindu gitagwo perimeter fence turamake sure kamwira muigithio kite kuona project ino na tukamwe tukite ku launch project ino ri nituka kindu gitagwo grading cia barabara ciothe tweka undu twathe turweka ati barabara ya kuma barabara highway nginya gukinya mugunda nitwikirite rami barabara nitwikirite kindu gitagwo tu compress te kindu gitagwo maram tutinatigira hau barabara ciothe cia thiini tura make sure nitwacikira kindu gitagwo tura compress kindu gitagwo maram tutinatigira hau tura make sure ati muigi uri ukoka kuigithia gukumona wa maturi nitwagucia mai
gina amagukinyira haria brotini ya kwiri tutinatiga nigo tukuri itura rire twi hamwe na tukuri project twi hamwe ri along farafara cia access cio there turahanda miti turakombaini miti ya macungwa miti ya beauty na turacoka tugakombaini na miti ingi ya kiria ya mahembe koguo that within wa estate ino ri gutiri kindu gutari tandirikania riri haria ndakwiraga ni ngenda na hathutha haikaragwo ri umite gatauni kara getore mutu wa mwaki kuma mutu wa mwaki ri ona kubara nira hau nira thondekirwo no yo bara yari njega ya hau kuma ru hau ri kuingira mugunda ni hathondeke tuthondekete barabara iyo no ri ukuingira kuma barabara ya Garissa road kuingira phase 1 aria moe phase 1 ri ngina barabara ngina mugunda theini ri ni kilomita 1.5 na barabara iyo yothe tumikirite compress te maramu yothe tugathondeka kuria drainage yothe tuka make sure mwigithio yoroka kwigithia thini wa project ino ri ni ona umithio wa pesa ciake no kira kigenagire kia matu ni kundu flat kogo ndungihenia mundu aikowe mugunda ndrona rami iria nene kogo kuri orero ni kuhenio rahenia ni ndenda gobtini hanini tobetrore tuigwe riri amwe maigithitie na inywe amwe maigithitie tuigwe uria managura na experience yao tondreke ngwire mundu uri ngeta gutwira uhoro wa mugunda ona muno tiwe ta mundu ria uigithitie na inywe tobe tuigwe amwe aria magurite kana maigithitie na tugicokeria ni gucoka tutware kundu itagwo agris ni gutwira uhoro wa biashara itagwo agris ni gututwara kuna kitobe tuigwe amwe maigithitie na kambuni ya Dhahabu Lands Limited. Nilisikia hii maneno ya dhahabu na mashamba kupitia kwa mkubwa yao na nimefuatilia na sasa naongea niko katika moja ya shamba yao. Shamba imenipendeza ni kwa sababu wamefence, ukijenga ama uweke kitu yako yoyote unahakika iko safe. Na mimi mwenyewe nitachukua plot moja niwe nikilipa pore ni kwa sababu wanapenda baka ile mtu ya kiwango ya chini. Na ningeshauri watu wengine mkuje kwa dhahabu, mtu ajishidie ploti yake kama bei haijapanda sana. Dhahabu Land Limited ndamenyire like 5 years ago na ngioka personal office ya kuria Ruiru na ngikora reception yega muno ngigiria na mwena wa Malindi ngigiria zan 1 zan 2 zan 3 na ngigiria Agri City okuria Malindi makidehe matu nikuo guku na mugunda ni muthaka mundu ni sawa mode of payment yao ni flexible akore na pesa ciothe ni makwiraga ukana kiria wina kio kuma hu mukaiguithaniria again kaje doria ni very young people adothi kwana mbeca cirehe gwa dhahabu ndamba menyire okumura stia niko bakite kuigithia nao mwana wa Malindi plot ithatu haya na kugo matu para ni thondeke ni kundu kuhaririria in fact ndake na tondu athire gitaguthi mundu kuhaririria oguo ni kundu ningite kwina kinya ni amwe aria maigithitie na kambuni no ya Dhahabu Land Limited na icio ni bica cia aria acio ni aigithia acio ru ndirite na umwe kwa imwe nginya mundu agoka amwe makariha cash makariha na installment magakinya handu makariha cash makariha muthenya ucio ngi makariha cash na mweri mugima na dhahabu ni tutembete karogero na toshiro ndona Faith Jerry ni umwe wa igithia yaku Faith Jerry na kuna mundu na kuna mutumia ungi murata wakwa muno wikuria mwana wa Kitale wita ukoragwo principal na njirie ndoko muthi ngugeithia etagwo Mrs Maringa yes na kuri andu akuria kundu gwitagwo Indianapolis magurire mugunda maikaraga kumetagwo ithe na nyina wa Nderi kugerera kada itagwo Ngando no ni mokire na makigura mugunda kwa nyina makijira ngwire atiriri ni makenire tondu uria monire ri ru acio ni andu ramajirite in person uria monire ri ni uhoro wa matiguo ukaiga haha na ngicoka makijira ungena mundu raimira akaimana na kuwa okaga ikara ha gitini gia TV na konwo thio na konwo uri arauga ucio ti mukora ungana mundu renda kugerera kuri ndagitikira uka anyway cokyo haria matu unjire atiriri matu ri niki gigituma ndege kuigithia kuria kungi guothe nyende guka matu na niki giatumire inyu matu ikoro niyo signature yanyu kana we ukoro matu ni kuo signature ya Dhahabu Lands Limited wa bere Dhahabu Land Limited twambirire kuria mwana wa matu
na Matu town ni ndagika 45 ni ndagika ni about 1 hour kuma Thika town. It's about 55 kilometers kuma Thika town. Ungirwa karugendo ga kuma Thika town ri Thika town yukaga ikurite na guko Kianda kauma Thika town niko handu hetagwo address kama address gathi handu hetagwo Gatuanyaga hau Muguga irio ya Muguga kauma hau gathi handu hetagwo Kirima Mbogo gacoka kauma hau gathi handu hetagwo Maguguni ndahona Maguguni ni hare hagurirwo ni muno ni arimu muno arimu kwaja Murang'a ouma hau handu iri wakithi handu hetagwo Gorifa hau Gorifa ni hakurite na njira imwe nene muno hau Gorifa kwa broti imwe ma kindu 1.5 1.6 million yaumaga ngirigana rimwe wacoka guka handu hetagwo Kithimani makomatithitio ni mai maria makorwo mategetwo ma faru kuma Ruiru wa Sani ndiraga kama wita kano nona kano yo ikagerera hau yothe iyo niyo andu marimaga nayo muno na nikiona wathi Kithimani town wathi hau Kithimani town ri niho hendagio macungwa maria maingi muno nyanya itunguru indo icio ciothe cikuragio area muno riu hau Kithimani ni ndagika 5 gukinya mucii wa Matu wakinya mucii wa Matu naguo gakora mucii wa Matu ri ni hindi ura expert ni hindi mathibitari marakwo na njira imwe nene muno ni kundu ngigura no access kuma Matu uke mucii wa Thika kuruta wira ni kundu ngino ngioka Nairobi kuruta wira kuma Matu ngina guka Nairobi guita niguo mambie gwika atia mambie gwaka tu no gure it's a form of speculation kindu gitagwo land banking ukaigithia thini wa mugunda ukainvest thini wa mugunda it's a form of speculation tukiambia kure murugendo rwa Matu miaka 5 mithiruri broti mutwa mecha ndege ciringi 25 ngina ciringi 75 bakari kuheana ndakuheana twaheanaga na ndio twathia ko tugathaithia bakari kuheana ndakuheana twaheanaga na ndio twathia ko tugathaithia andu muno wauma hau ri phase 1 ya Dhahabu Prince phase 1 ndio ile mine fio to phase 1 ira ikomeire la phase 1 ri twamendege ciringi 350 na thaisi ri broti mu hau ira ciringi bituni ciringi 750 ngina ciringi milioni 1 commercial plot ri hutiti farafara ya rami ire ndi ciringi milioni 2 kuri irakwira atia Matu ni hindi gurakura na njira imwe nene opposite ya Matu phase 1 ri kuna mundu uraka mukawa thutha wa mugundo ucio witu Dhahabu Prince phase 2 ri kuna mundu ungi uragurire ikaigana rimwe ni ku developer ake mukawa university ciambitie kuharuka kwa migunda minene kure mwena wa Matu kwa Matu ni town irakura na njira imwe nene nikikuna ngina kuna Matu level 5 hospital kuna Kivandini boys Masinga boys kuna mathukuru mothe social amenities ciekuo kwa owe ono ngigura na wambie gwaka immediately kuna neighborhood yega muno makite mamashonate makite bungalow njega muno thaka muno na bado twita Dhahabu Land Limited no tura develop club house kuthini wa mugunda ucio koguo ni kundu turakuria utonga munene gukora na njira imwe nene muno na makiria maundu macio mothe ri no ukugura na wambie gwaka immediately na ni kwega riera riaku ni riega urakurumagiagwo ni uhoro wa heho aria ukongo ni ugiragwo ni uhoro wa heho uraguthoneka breeze ka Masinga dam kaguthoneka breeze ka Kidaruma all the 7 Kidaruma dam kunikyo igwa wakenya Maturi onoko kwina kaliwa kanini ri kwina ka breeze ka heho kundi kundu ungigura na wambie gwaka immediately thank you deda wambie tutware riri kuria agrisity kuria Malindi tondu ni ndirikanaga hindi ria twakugwagira kana mwakugwagira miaka 3 ri ni miaka 3 no hindi ya investors day ri ni dokite haria Royal Sports Club no gitiro horo wa mubango munene muno mwenaguo kuria kundu gugwitwo agrisity Malindi ni gutwira kidogo nigetha coke tuone mbica cia kou ni gukumatana no kamwe mundu niguo ahure thimu niguo buke mugunda wa kuria wa Maturi akuhura na beno ya thimu 0707 177 177 wahura na be ya thimu ikuyo immediately no buke plot yaku standard to stigarite plot o 70 tu peke yake tacokera na be ringi 07 177 177 haya reke twambe tuthie kuria Malindi twambe tuone uria kuhana kana twambe tuone amwe aria maigithitie na inywe aria maigithitie na inywe coka tutware utaririe uhoro wa kundu gwitagwo agrisity twambe tuigue amwe a investors aria ma invested na Dhahabu Land no wakamwira twambe tuthiite kuria icio ri kenjoke haha handu hetagwo riri haha Malindi wanjira ni muhandite kana company no ya Dhahabu ya njiririe mubango mwega wa agrisity mwanjiriria atia yokire atia tondu America na ukimigweta kuria kundu gwitwo Royal Sports Club one thing ungirora thini haria twendekire thini wa Kenya ri twendekire kuhana ta UK migunda agricultural land ni minini muno
tukina atiriri tukuthi na mbere tugutineria andu 50 by 100 okay ku 50 100 ndungihota kwaka ndungihota gwika kindu gitagwo agricultural no ngirora kuruta ta county ya Kiambu migunda ya agricultural ni menini muno niko andu magrima tugika mundu the next billionaires are magukoma gitonga na njira nene nende maku invest thini wa agricultural na tugikira tuta board of directors a dhahabu na igithia amu a dhahabu tugika concept ni ya dhahabu agri city tugika research yako mugunda witu uriganite na kindu gitagwo Garana Kuraru kore kurimagwo mbembe nyingi muno na macungwa gutikindi gutarimagwo ku project ya Garana Kuraru mugunda tukika research ya ati tukina no tuhota gukuria avocado ku no tuhota gukuria kindu gitagwo marigo ku no tuhota gukuria kindu gitagwo cassava no tuhota gukuria kindu gitagwo macungwa na no tuhota gukuria kindu gitagwo mahembe na actually season ya mahembe na ya macungwa ri macungwa mako kukunge mama kuwe ni mathirari macungwa na mahembe mama kuwe ni mathira mare matigaraga actually we urare mahembe tha ici urare mahembe ma Mombatha na tukana project ino ri tukimake sure ni twikite kindu gitagwo thini wa project ino tukimake sure ni twikite kindu gitagwo ni twejete borehole ithatu so far thaisi ni farafara cia access road turatura ni tondu wake ni to make sure andu maroka kuigithia maraigithia gukona mona kuona project cia ri niguo mahote gukona ki na access road farafara njega toguo tutwikite ni dam turenda ku enlarge ati bohos tweka hare turi kwaura mbura ri hare mai mari kakatia marithiaga na andu re maguri thini wa project ino ri turambie kumatwara mweri wa gatandatu mathimone bacon ciao mathimone ni kukiria turakiria na mundu ahande kiria arenda atiriri koguo malithiro kuria hamwe na mugunda ri ndunge encourage mundu kugura aikare ni kugura arime na no urime kindu gitagwo no urime macungwa no urime ni twikita research yo yothe tuna kambuni itagwo Dhahabu Agri City ni tugurite no urime macungwa na no urime mainafu no urime makorofia no urime macungwa na ikemwe no ihota gukorwo igikugenerate between 500,000 to 1 million kindu giothe ukurema yes haya tareke ndiuria atiriri na ikeno mweri koguo murende kuma ikemwe guthina iguru tondu wagura kanu gati guteithika ikemwe rakinyia ki ikemwe turamihena na discount offer ya ciringi 250,000 250,000 ukabook na ciringi 50 balance ugakiria na mieri 6 haya dari ha 50 kaka 50 kana 50 ici cia deposit no nyajie kuhanda ukwambi kurima immediately okay koguo ratinde ugetereria rucio na aria turatwara kuma mweri wa gatandatu ni uke wiharirie guthi gwika kindu gitagwo ki uthi wona ure kuhana you make a choice uge ni ngwenda kuhandirwo mainafu ngwenda kuhandirwo macungwa ngwenda kuhandirwo kiria mahembe kiria giothe uguchoose no ke tugwika atia tuguthi na mbere na ni nyumu kuhandira ikwendia tondu kaingi ona andu ni moragia atiri tungikihanda ithuothe tani tuge uguo waiga haha ri ni ndona tandu 500 meuka moe migunda iyo ndresi ndu 500 mekuona magure mekuhazaga let me tell you something ugirora ri inafu riria ri sama muno neria mari ni ndite ni njui na ni njui ndana kuona ku ni ucere yangite ku ri inafu ukigurirwo mugunda ri rima acidiki 70 eke mwori nego produce mainafu almost 7,000 pieces 7,000 dotire twahonia Marindi town itself live around that kuna investor roka ko invest then wa Marindi na raka kiganda gya ko process pineapple juice oko muna wa Marindi na he mundu rahutagiria atiri kwina ateti mega tuguku bururi magurite na makahanda kwao kucio mamenyire tene na reke turake na inyu ni mugutwira muteti ndagikwira ati ni reka mugunda hau yes ugacoka karora atiriri kuma hare Kilifi town kuna farafara iretwo Garrison Road na kuna bridge iretwo Sabaki bridge bridge ino neneri ira connect kuma hau farafara yumire kundu gwetagwo Garissa there's a lot of develop unogira thini wa budget nene muno ya Kenya kuria ithite muna wa coast ni gukura kwa Ramport ni tondu waki niguo iteithiriria gwika export ya macungwa export ya makorofia export ya pineapples na tutingihota go feed on a locally Kenya tutingihota go feed mainafuma tuhonie andu aria me Kenya. That's number one. Ona macungwa
na kuna demand nene ya natural juice koguo na tunyite wega atire ino ni kemwe tika kuota kana 50 by 100 ni ekemwe tugure na ciringi 250 na ni Malindi na toguo tu mugundo uyu wina title deed koguo iyo ndugweterera aria magurira Agri City title deed cia tukasiana mweri 29 wa 10 the muthenya wa Dhahabu Investors Day. Haya kero chokereri no kamera choketeri muna open day guko matu weekend no ni Saturday no koguo turaruga rucio Thursday na Friday. Saturday no thimu yo kuhura 0707 177 17 kataba tigwe kemenyithia kia wonjoria chokeru tutaririe wega no tutheririe wega uhoro cio wigie muthenya ucio wa Saturday uria Dhahabu Lands maragwitira open day we uthi wone kirego the makoragwo makiendia na kirego the menakio nigetha witwire itwe turacokereria thutha kirego tari kuraya. Muthenya wa Jumamothi tariki 28 mweri uyu ni uretirwo open day nene muno ni Dhahabu Land Limited mwana wa Matu. Open day no igakorwo thini wa project ya area njeru iretwo Dhahabu Prince Matu Phase 2 area rio ndagika 5 tu kuma Matu town. Transport ni free kuma wabici-ini cia Dhahabu Ruiru na Thika. Ni ugoka tukungwire turianire na we wagurite mugunda kuria Zani Gardens Phase 1 na Phase 2 uinuke na title deed yaku. Riri marakungwira miaka 5 yo tungata mugaciru ni marakwenderia 8 acre na thogora mubacirire fiu wa 380 hari orari ha deposit ya 50 na yo balance ukarekia na mieri 10. Tulio haha tukiendia migunda na kambuni ya Dhahabu Lands Limited na kama une ndona wina open day mthenya wa Saturday na ni uhoro munene ndakiona ndona ni uhoro munene twako tukienda title deed ile tukire ha tugitangatha okay cia Zani Phase 1 Phase 2 ucio wikuria UK na US aigithite ore mekuria US ko magatuma andu mo title deed cia OC office thaici na cio title deed cia Phase 7 nyanyuki na Phase 8 turacihena mweri ungi wa gatandatu ni magotumirwo message kuma office tumerere tukumahe title deed ciao na Dhahabu Land Limited we are committed ni tukunderithira aigithia aitu othe na iroreria Inooro aria makuigithia hamwe na ithui to make sure mwigithio othe wigithite thini wa Dhahabu Land Limited ni ona umithio wa mbeca ciake koguo wajira guku Saturday aikoni ngorogo na nganja na Dhahabu ri nigo nganja igathira ni ukaonere kitwikite tugathie tha ciga na tugathie atia tukauma kure ukuhura namba ya thimu na waigwa ABC ukuhura 070711 082 110 wahura namba ya thimu ri tuguthi hare ukoerwo hare Thika town ko wahura thimu ni kuga hare uguka aria a Nairobi makwero ha Ruiru town office ni itwetagwo Dhahabu Greek Tower hau kakwina stage ya reri hau niho goka oka hau stage ni ya reri ri hau niho tukauma hau exactly by thaa 2 twakinya hau ri no kuhura thimu ubuke gite giaku ubuke broti yaku uge Saturday ni ngenda kuka kuona broti ci muratwira watiga hau ri okwenda guthie ogo wi mwana wa Thika aria akuma Murang'a Gatanga town kuma kure mwana wa Keno Nyeri tugacamania hau Thika town office ni itagwo Thika town hau opposite Safaricom customer care Erika Plaza hau opposite Safaricom customer care oni ukora Madam Susan ikoragwo hau ogo mwe chama murada gukagwithia hamwe na ithui ni ukuhura thimu yo 0711 082 110 ubuke gitegia ku wabuka gitegia kuri uge ni ndenda goka Saturday tutiki kure mwana wa Matu haya ngioka muthenya ucio gako gitarajia ki nituge ni ndaigithia na nyuno kumwe ndimu na TV ni no ndaigwa riu no and convince mundu gwitwa Kamau ndenda guka nyambe nyone ngakorwo ge expect ki niki gonio na niki ngekana mugondo ucio ngikone ngata kwina 50 muthenya ucio ugoka wone mugondo ra tu developete uke ukonfirm atiriri ni mwikite perimeter fence yes ni mugirite farafara ya kuma farafara ya ramigi na hau mugunda-ini ukatutikira ni muderivate kindu gitagwo ta mai ogo tutiderivate ugekira x no nginya ugekira tikito ni ukona mai mekuo uke uonete andu maigithie towe tuwe wa mbere kuigithia na Dhahabu Land Limited ukirore atiriri andu aria maigithite na Dhahabu Land Limited ni igana mamukira title deed ndenda kuria aigithia itu othe ngatho turutanagaria muno kuruta title deed turuta title deed sikaraga office interesting koguo tutakuria aigithia aitu othe ngatho na ndiramenya ni maratu irorera correct moke to please moe title deed cia Zani Garden Phase 1 na Phase 2 masoke moke title deed cia Nyanyuki Phase 1
phase 2, phase 3, phase 4, phase 5 na phase 6. Haya rito mathaa maitu ni mathira ndenda urore kamera eno urore kamera eno wire mwiroreri oke Saturday open day na agakora ki na aka expect ki na tulikie utukurugamirwo ni Dhahabu Land Limited. Woka kure mwana woka wahura thimu ino ya namba ya thimu 0707 177 177. Woka kure mwana wa Saturday kure mwana wa Matu ugakora mugunda tuirigite wega, mugunda wina perimeter fence, mugunda muthaka, mugunda kirorerwa, na nitugakorwo na tukigoca tugakorwo na nyama choma, tukaria mburi, tukagoca mwathani, tugacokeria Ngai ngatho tondu wa gutuhe miaka 5 ya wigithia, na toguo tu tugakorwo tukiana title deed ya Zan Garden phase 1 kule mwana wa Marina phase 2, na we ungenda kubuka brot cia Marindi ukuhura na mbeo ya thimu ni eka cia Marindi ukuhura na mbeo ya thimu na ni kubuka brot eka ya kwimo uketurime hamwe na wenda tugathi kure mwana wa Matu no na mbeo ya thimu ukuhura uketuthi kure mwana wa Matu ubuke brot yaku na uke uone nikitu ikatu ta Dhahabu Land Limited. Muno ndero ndukanatige John Kifuna wa Torito Gardens Saturday rucini thagira agakorwo hau Njoroge James ndukimwe muini ajira ndukana mutige mugathie nake na andu angi muno manyarekete ngitogothoma handu wa mathaa na nitake na muno ndu wa gwitikira gukana kwitikira ona kuonjorithia gutorira wonjorithia ni nyona mucara nake mwiroreri agakigia na nginya handu ha gukomia rwaru tondu rirwo gutiri kindu gikenagia mundu ta hindiria anegero title deed na kone yandikitwo ritwa riake uruceka ni tuma mundu igwa kenete muno let me tell you something ni ukona na ndamu invite mugoka woka ndi kona gikeno kire gikoragwo na andu gutiri kindu giko gikia bata muno ta kuona wendeirie mundu broti no kamuhe title deed no ga make sure kire wa mwirira no wa muhingiria ndakwire ukomaga toro ngino kare mune gukira muthenya uyu ungi ni tondu wa thayu uri ukoragwo naguo ngwire he message ndatumirwo haha igutumo kene ona tiegi horo wa mugunda ni uri inspire andu anini ati uri roneka wi mundu mwithi na ma impact ire winayo kuri a Kenya handu maruma na ndero ngwire ni ura inspire generation thegio no gosikwe mwatha ndona andu makijitie namba ya thimu no tumacokerere namba ya thimu ni 0707 177 177. Asante sana. Ucio tuma nake etagwo Peter Kamau ni wa Dhahabu niwe director wa Dhahabu Land Limited na tukwaragia horo wa wigithia na wonjoria. Kahinda gaka niga mundu gwitwo Kamau akang'ethe nigetha oke maranirie na ithu horo wigie uteti kuria county-ini ya Nyandarua. Reke turikirie hau ni tukwona naye thiini wa mohoro maitu ma thaa 3 cia rucini. Niaje, unajua juzi nilisikia kuna politician fulani alisema kitu controversial sana, lakini si unajua vile watu saa zingine upenda kuongeza chumvi kwa story. Mimi nilikuwa nataka kujionea mwenyewe nisidanganywe. So ngoja kiasi. Yes, sasa mimi sikungoja kuambiwa. Nilipata the full story hapa kwa simu yangu kupitia app ya Citizen Digital. Hata wewe unaweza pata hii app pia. Unataka nikuoneshe? Stay informed on all the news and events as they happen across the country, the continent, and the world at large. Download Citizen Digital, Kenya's #1 news app. Bũrũri wa Kenya nĩguo ũtongoretie thĩinĩ wa Afrika harĩ wendia wa matunda thĩ cia nja nĩguo